Neza abakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese aho mwerereye ku migabane itandukanye igize inosi ya rurema dutuyemo abari muri Afrika, Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania mwese turabaramukije imigabane yose igize inosi ya rurema turabaramukije mwese twifuriza kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza abari mu gitondo ni mwaramutse namwe abari nimugoroba ni mwiriwe uyu munsi ni tariki 12 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 hano umunsi w'iyinga umunsi wo kucumweru umunsi usoza icumweru turabaramukije rero tunabiyegereza mu makuru yacu y'uyu munsi agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira turabanda cyane mu mirwano yabereye ku ndondo ejo ku munsi w'ejo w'iposho yabereye hariya mu bijombo ndetse na za mu cyabijombo hariya za Murambya za Kajembwe ndetse n'ahandi niyo tuza kwibandaho tubabwire uko bimeze nuko byifashe kugeza aya masaha hanyuma turamanuka hariya mu mujyi wa Uvira tubabwire uko byifashe kugeza aya masaha ingabo nyinshi zazamutse ku Kirungwa izindi zamuka Umunanira izindi zizamuka Gafinda zose zija kurwana hariya ku ndondo hanyuma Plaine de la Ruzizi ingabo nyinshi cyane bazongereye hariya ku mirongo y'urugamba kugira ngo bakomeze urugamba ndetse no kurwana kuko murabizi ko badafi umugambi wabo ari kurwana ndetse bakica abantu biriya byose byo kujijisha ngo baraja mu masezerano hehe za Geneve n'ahandi hose ni ugupfuka ibikarito ku maso abantu ariko nta gahunda y'ibiganiro bafite rero aya makuru n'ayandi niyo tugiye kurambura turabasaba kugira ngo mube maso cyangwa mutera agatebe kugira ngo mubashe kuyumva tunabasaba mwebwe mutarakanda subscribe kuri Ruco TV kwihutira gukanda kugira ngo amakuru yacu azajye bageraho neza kandi mu buryo bubanogeye hanyuma mwebwe mwamaze gukanda turabashimira rwose muri abantu b'ingenzi mukomerezeho natwe tuzabatenguha tuzabagezaho ibiganiro byiza kandi bisesenguye birimo n'amakuru y'ukuri rero munyemerere duhere amakuru yacu hariya ku ndondo mu cyabijombo habaye intambara nyinshi cyane ikomeye rwose mu buryo umwanzi wese warugose kiriya cy'indondo yazinguye arahunga rwose ahunga amasasu ndetse n'inkuba zari zamukubise inkuba wenyine inkuba nizo ziharaye kandi ntawe mu kumenya iyo ziri mu kuva ariko kubera ko leta ya Kinshasa ariyo ifite amadrone kandi ariyo igira ingeso yo gukubitisha abantu amadrone kuko niho imbaraga zabo zose zicungiye rero ari ukuntu babipfundikanya nabi zikabahindukirana zikabarasa nubwo bavuga ko ari twirwaneho yagiye ibarasa ariko ntago ari twirwaneho sina M23 sino Rwanda nkuko babivuga ahubwo ni ibitero byabo bonyine bibagarukaho bikabica bikabamara rero hariya za Kajembwe za kwa Rumafura ndetse no kwa Tahiro bahuye n'ikibazo gikomeye cyane ku munsi w'ejo ubwo indege zabamanutsemo zirabamima zibahukamo zirabatemagura amafragamenti arabajombagura ibyo bahoze bakorera abandi nabo bibabaho nahoze mbabwira mu minsi yashize ndababwira ngo bari abasirikari bose mubona hariya bazamanuka nta birato bambaye niko byagenze ku munsi w'ejo rwose bahuye n'imvura yayindi y'amahindu bahura n'uruva gusenya bahura n'ibyago bagira ibibazo nukuri ntago byaboroheye ku munsi w'ejo hariya mu cyabijombo hariya za Kajembwe ndetse no kwa Rumafura no kuvuga ko ndetse byaje kuba gutyo uwo bita Koboyi yamaze gukorogana na Mayimayi ziri hariya cyangwa Bazarendo ziri hariya murabona ko ari nkawe wari ukuriye abandi uzi muri biriya bice ni nkawe wenda batanga gakomandema akayobora abandi ariko Mayimayi kwa kundi zitazazumvikana n'abandi bantu zitagira uwo zuba hano uwo zitinya zamubonye nk'ejo ziramwe ati wewe n'ubundi utubwira uri nkande wewe kusa nabo turwanya kusa nabo dufite kuri misiyo kwica wewe nabo kugomba gupfa kimwe na bene wanyu wewe uravuga iki aho ngaho mpungu rero barakorogana ndetse n'inka yari yaranyaze abanyamurenge Mayimayi zose zirazifata zirazimunyaga zirazitwara kugeza aya masaha izo nka ntawe uzi iyo ziri ntawe uzi iyo
zarengeye rwose, kuko izo nka zaragiye kugeza aya masaha. Izo nka z'abaturage Kobo yari yaranyaze abaturage zaragiye rwose, nta rengero zaryo, ntawe uzi iyo zagiye. Hanyuma rero izo drone zamanutse hariya, cyangwa izo nkuba nk'uko dukunze kubivuga, zamanutse hariya mu Kindondo, zahitanye umuyobozi komanda regima wari uyoboye iriya operasiyo yose, umukoroneri Full. Uwo mugabo yahitanywe n'izo ndege ndetse n'ibyo bitero bya leta ya Kinshasa byayigarutsemo byonyine bikayicucuma yonyine. Ni kwa kundi bavuga ngo igisiga c'urwara rurerure ngo kimenye inda. Rero kuzana indege mutazi kuzitekinika no kuzipfundikanya, murumva uko zabagendeye. Nibo zahutsemo zirabica mu Kajembwe ndetse na kwa Tahiro ndetse na kwa Mafura. Ubwo bahise bazingura rwose, bahise bazingura bajana n'utwabo twose barahunga. Bunyine ejo bari bageze, ejo bwije bageze hariya za Buhonde ndetse imbere za Mutamba niho bari bageze, niho bari kwarwanira, ni bahunga rwose. Ibyo rero ntibyarekeye aho ngaho, ntibyagarukiye aho ngaho, ndetse no kumurambya hariya neza, kumurambya hariya ku Ijimbo naho za nkuba zarahakubise, zimare kuhakubita abantu rwose uduhema, batuvamo birukanka barahunga. Bahunze nta birato, abandi bata intwaro za kajurite bata aho ngaho, ndetse n'imayiti zabo bazita aho ngaho, ari iz'abayobozi ari iz'abandi, byose babitaye aho ngaho barirukanka bakizwa n'amaguru. Kugeza amasaha tuvugana, bamwe ko barika za Uvira muri iki gitondo cya Niyinga, abambere bitse Uvira n'imirambo ndetse n'inkomeri nyinshi cyane, kuko bahuye n'ibibazo hariya misozi y'Indondo. Tumaze iminsi tubabwira ko Indondo inyerera, Indondo iranyerera. Hariya si iwabo, hariya ntibahazi, hariya hariho abana bahazi bahavukiye kandi bafite n'uburenganzira bwo kuhaba no kuhatura. Rero kuza ukabasanga iwabo, ukabashotora, ugatangira ukica abaturage, ukabanyaga, ukabakoresha iby'agahanya, ukabakoresha ibintu byose wishakiye, nguri FRDC, nguri ingabo z'abarundi, nguri P5 Kayumba Nyamwasa ndetse na Jarike, nguri FDLR, ntago bakwemerera abasore b'Indondo. Ni abasore b'intarumikwa kandi basinye bavuze ko bazarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma, utonyanze bakabona kureka kwirwanaho. Niyo gahunda yabo. Rero abantu bafite umugambi nk'uwo, bafite amasezerano nk'ayo, ntago wabibanga, ntiwabava mu mitwe, bakwica, bakwikaruza. Nuko byagenze hariya ku Ndondo ku munsi w'ejo. Komanda regima yahasize ubuzima, aho umukoroneri, ndetse hari ama audio y'abaturage b'abafurero bavugaga ati uwo muntu rwose tereka apfe n'umuri, ntago yari mwiza rwose. Uwo muntu ni nkaho atari afite amanota mu baturage ndetse no mu bafurero. Rero kubera ko ari mubi, bari bamuzamuye ngo azagende yice abanyamurenge bose bari hariya, ariko ntibyamuhiriye. Ubugome bwiwe bushize atageze ku ntego. Urugenzi rwiwe rurangiye atarenze Mutaru. Urugenzi rwe rurangiye, amasezerano yari yaraseranije basebuja atayagezeho. Rero nuko bigenze, filime yiwe irizinze kugeza aya masaha, ntagihumeka umwuka w'abasima. Turamubabikiye rwose, uwo mukoroneri ntakiriho kugeza aya masaha. Ngaye nguko uko byagenze ku Ndondo hakubise inkuba nizo zabahuranyije, bakuka umutima. Murabizi ko n'ubundi hariya baba bafite ubwoba bwinshi cyane. Amakuru dufite nuko kuva bageze ku Ndondo, bakomeje kurasa cyane, barasa intwaro zose zibaho, ari ntoya ari nini, zose barazirashe ku rwego kugira ngo bumve reaction yatwirwaneho cyangwa bamenye aho baherereye, ariko ntibigeze babasubiza. Bararashe iriya misi yose bamaze hariya, birwaga barasa, bakarara barasa, bugaca bakirirwa barasa, bukira bareba ko ingabo za AFC arizo M23 natwirwaneho bagira ico bakora cyangwa basubiza ngo bamenye aho bari, ariko ntibyigeze bibakundira. Barabihoreye, baraceceka, barabasuzugura kugeza n'aya masaha. Barinze bahunga, nta kintu na kimwe kibaye. Ngayo nguko uko bimeze. Nubwo bimeze gutyo, barimo guhunga abo bamanutse, hari abandi bazamutse benshi cyane bazamutse ku musozi wa Kirungwa benshi, abandi bazamuka ku Munanira, abandi bazamuka hariya kuri Gafinda,
bagira ngo baje gutanga ramforo ku babo, ariko ntacyo tubabwira rwose, ntitubaca intege, ntitubacogoza bazamuke, kuko hariya haruguru niho hari realite yose ya hariya uyimenya wagezeyo. Ni ukuvuga ngo amakuru ya hariya ku Ndondo hariya uyamenya ugeze mu Buhonde rwose, urutse ikibira ugeze hariya za Buhonde, hamwe badutegeraga abagore hariya bo mu Mitamba bazanye amata nabo kuri Gongwa, niho umenyera realite ya hariya hakurya ya hariya haruguru. Icyo tubabwira nuko bakomeza urugenzi rwabo, bagende rwose, bon appétit, bagende urugenzi rwiza, nibagerayo bazatubwira amakuru yuko hameze, yuko basanze bimeze. Ariko icyo twababwira nuko hariya hanyerera, haranyerera, haracokera, ntahoboca rwose, hariya saharindwa, hariya ntihagendwa, hariya saho kwisukirwa n'umuntu uwo ari we wese, ni ahantu hagenda abantu b'abatekinisiye kandi abantu bavukayo. Ibyo byose bibaye Nyamusaraba ari Kinshasa yari yagiye guhabwa plan y'ukuntu azasenya Indondo yose, agasenya Rurambo, agasenya Minembwe. Yarababwiye ngo ndabishoboye, mwumve ingabo, ababwira uko azabikora. Bamwe yatoya, yewe reka uracyari umwana wino, tugupangira umupango neza, uko uzasenya Minembwe ukayimara, ukayishira hasi, ugasenya Indondo ukayimara, ugasenya Rurambo, abanyamerenge bose bari muri ibyo bice ukabica ukabamara. Rero bibaye ari mu isafari, ubita Koboyi ni wari uri hariya, ariko ntibyigeze ntibyabahiriye rwose, ntago gahunda yabo yabagendeye neza. Rero nuko byifashe, ingabo zazamutse zijya gutanga ramforo, ko barabisikana n'abamanuka n'imirambo. Uvira hariho alerte ikomeye cyane. Ibyo ngibyo ko biramanuka gutyo, barasanga abandi nabo drone yakubitaguye hariya za Gasenga, aho ngaho haruguru gutya kuri Sepake kwishyamba, ahantu mu kigo cya gisirikari cy'abahibu. Drone yabacucumye, irabakoronga, bakorera igitangaza, bahita igicucume yabakoze rwose. Rero nuko byifashe kugeza aya masaha, muri ibyo bice byose ntago byigeze biborohera habe na gato. Hariya muri Plaine de la Ruzizi nabo twabibabwiye ko ingabo nyinshi cyane zongerewe ku mirongo y'urugamba. Uturango twose turi hariya uturango twose batwujujemo ingabo, twose uko tungana twuzuyemo ingabo ziruzuye no ku mutwe. Uturango twose turebana na Kabunambo, turebana na za Sange, turebana na za Kiriba. Aho hantu hose bagiye bahashira intwaro ndetse n'abasirikare benshi cyane. Ibintu byateye abaturage ubwoba, ndetse bituma bahunga muri utwo duce twose batuvamo, babona ko ibintu bitari bya bindi. Amazi si yayandi bazavuga ngo ishamba si ryeru. Bavuze ngo muratubabarira, bavuze ngo ishamba si ryeru. Ni ukuvuga ko bisobanuye ko ibintu byahindutse, ibintu byahinduye isura, ntago bimeze nk'uko byari bimeze. Ingabo ziruzuye rwose, impande zose, ahantu hose hitwa ngo hariho ingabo za AFC, bagiye bahatunga intwaro ndetse n'abasirikare benshi cyane, kugira ngo anytime twabibavuye makuru yacu yani ejo nimugoroba, tubabwira ko ingabo ziri hariya nyinshi cyane, hariya ku mirongo y'urugamba, hariya za Kabunambo, hariho ingabo bashize ingabo nyinshi cyane. Rero nuko byifashe hariya hasi, ntago bimeze neza rwose. Umwanzi arakanuye. Ariko ku rundi ruhande, ingabo za AFC nazo intare ntizayishaganya, ntizigira ubwoba, idubu ntizariyikanga. Ni kwa kundi kwabo, niko bameze kugeza n'amasaha. Barategereje anytime rushobora kwambikana, tukababwira andi makuru. Anytime rushobora kwambikana, tukababwira andi makuru. Ibyo byose ko biraba gutyo, bari baragiye ko biraba gutyo, bari Geneve mu ibiganiro bisigaje iminsi 2. Ni ukuvuga ngo bisigaje none niyinga ku itariki 13 ndetse n'akazi rimwe ku itariki ni iminsi 2 gusa.
iminsi 2 yonyine, ni ukuvuga ngo ejo n'akazi rimwe bazatangira ibiganiro, icyerekana ko leta ya Kinshasa igenda bigura intege mu kurangiza intambara ya Kongo. Bagiye i Geneve, hanyuma we ku mirongo y'urugamba ko arongera abasirikari, ko arongera intwaro, ko arongera ibikoresho. Abasirikari ntago batuje, za drone, za Sukoyi, ibintu byose, ko arakubita, ko ararasa, ko arahuranya, ko arasambagatanya, ko ararimbura, kandi ajijisha amahanga azi ko bari mu biganiro. Ibyo bintu tumaze iminsi tubivuga. AFC igomba kuva muri ibi bintu, kuko uwo basinyanye amasezerano ntabikeneye, ntabishaka kurangiza intambara. Kandi iyi leta ya Kinshasa abafite nk'inyungu zibiri, nako Kisegedi afite inyungu nka zitatu zituma adashaka intambara irangira. Ijambo rya mbere ni umwibyi ruharwa uheka, yibye igihugu arakirangiza, aragikokora, ibisigaye biteza abazungu. Akeneye gukomeza kurya amafaranga y'umurengera arenze umushahara wiwe, ndetse n'ibindi. Murabizi ukuntu agira ingendo nyinshi cyane, nta wundi mu perezida ku isi yose wari wagira ingendo nk'iziwe. Izo zose akoresha amafaranga y'igihugu, andi agakubita ku makonti ya ba nyina, we ba nyirasenge, y'ababyara biwe, abana biwe ntiwavuga. Ni ukuvuga ngo igihugu yaragihombeje, yarakimaze. Udusigisigi ko araduha abazungu. Ikindi cya kabiri akeneye kugira ngo abakongomani bose bazahuge, babura umwanya wo gutekereza ko amatora yageze cyangwa manda yiwe yarangiye, akomeza ayobore. Ikindi cya gatatu, akomeje kujijisha abantu kugira ngo ahindure itegeko nshinga, kandi abakongomani baramubwiye ngo icyihutirwa si uguhindura itegeko nshinga, icyihutirwa n'iterambere ry'igihugu. Kuva agiyeho nta kintu yakoze uretse intambara gusa, nicyo kintu yakoze. Yararwanya intambara, yagwanye intambara z'uburyo bwose. Ni ukuvuga ngo bije yose yajaga mu bikorwa byose bya leta, minisiteri zose za leta, za education, za sante, za infrastructure n'ibindi zose, minisiteri zose yose yagiye muri minisiteri y'ingabo, minisiteri de defense. Niho ibintu byose biri, niyo ikora, izindi zose ziraryamye. Ni ukuvuga ngo minisiteri imwe ikora ni minisiteri y'ingabo gusa, izindi zose zabaye paralise, ntayikora. Nta mwanya bagira gutekereza ku iterambere ry'igihugu. Ruswa zamaze abantu, akarengane, abantu ko barafatwa ku ngufu, ibiki, ntakwishira kwizana ku mukongomani buhari, ariko ngo agiye guhindura itegeko nshinga. Bamubwiye ati cyo cyihutirwa, icyihutirwa ni iterambere ry'abaturage, ni Kongo nziza, Kongo nzima, Kongo ihindutse, Kongo y'iterambere, Kongo imeze nk'ibindi bihugu biduturaniye. Nicyo cyihutirwa. Cyihutirwa si itegeko nshinga, kandi nuhindura itegeko nshinga abanza abashingira ku byo yakoze. Si nawe ubisabisha, bisaba abaturage nibo basaba ko itegeko nshinga rihinduka, bitewe nuko babona umuyobozi yakoze neza, wenda itegeko nshinga rimubangamira kongera kwiyamamaza. Abaturage bonyine bakandika, bakafata inzandiko zose bakazishira inteko igaterana, ari sena ndetse na parlement, bagaterana bakiga kuri ubwo busabe bw'abaturage. Ubusabe bw'abaturage iyo umaze kwemerwa, haba icyo bita referendum, amatora ya referendum, amatora bita ya kamarampaka, aho abantu bavuga ngo yego cyangwa hoya, mutora yego cyangwa hoya. Yego itegeko nshinga rihinduke, oya nuko. Iyo amatora abaye yego, nuko itegeko nshinga rirahinduka. Ariko izo process zose ntazirimo. Uhereye ku byo yakoze nta bikorwa afite, n'inyizira arimo kunyuramo ntagara abaturage barimo kubisaba, niwe urimo kubihata wenyine. Ibindi byose ni futi, ni amafuti, nashaka amariro. Ariko abakongomani barakanuye, ntibazamukundira rwose kuko yongera guhindura itegeko nshinga, kuko ntacyo yakoze. Manda 2 arangije, ni nkaho igihugu cyamaze iyo myaka yose kitayobowe, cyari mu mwijima wicura burindi. Rero nuko byifashe kabisa, nuko bimeze. Za Baraka, hariya muri Baraka naho hariho umwuka mubi, bitewe n'ukuntu abazarendo ndetse n'ingabo za FARDC zirigwa zinyaga abantu mu gace kitwa Majengo. Abaturage ntibakiryama, ntibasibamo, ngako barakubita abantu, ngako barica abantu,
ngaya ko baranyaga abantu, ngaya ko baragira gute n'ibyo ngibyo ko bariba n'ibyo bya FRDC bya bindi byabo ndetse na mayimayi. Abaturage bibaraka nabo ko bararira yarika, ko baratakana goka nyabona AFC iyo mwari muje mu mugere hano mututabare mudukure muri aka kaga ndetse n'ibibazo turimo. Amakuru twari dufite nayo ngayo rwose, mugira amahoro, mugire iyinga ryiza mwese, hanyuma turongera nimugoroba tubagezaho amakuru uko bizabyifashe hirya no hino.